abatakano bajya ngo batamburira mize ngendo ningwa munonga ngo kandi abineho sente nibagure domora shiringi 8 okuruga buhoro bokuza buyanja aha Kitindo ni mahiro nk'ishatu tukuraba mu nsakurura kuronda mizi akwe kizube cyakabaka nicyo kibiri kituyamba ngwende cyomire kimwe tuganyonyerye wa mugamba olumune tusanga ngembata zaga ubidemu ngamabi netukirireri ekyakitenga tuli bubi n'abana tibakyasoma tukera kunona amazzi magenda okuvayo nga obudde bugenze kugenda ku ssomero kidomola kimu kya nusu 810 okukituusa wano. Omushachi witu ashikireho mu bicweka bitari bimwe abantu babiri no bafumaguzo mu marisizo gatari gamwe bakuronda amaizi obwe n'abandi bari kufutaho ebyagana eki bashabire gavumenti okureba mu nshonga egi. Amaizi tuina amaizi mabi kandi tuina akadamu kake akaziba kake then kwakabera amaizi garayo menshi so kuba tugahanga nga tugiha nyanja tunshawa gavumenti ngo atutimbire damu mpango yakwasa kukwata amaizi. Nikigambwa ngo za tapu na za tanka zikoma kare ekibaretiro kushoberwa kuhango ahabo kugira ngo abarugakozesa bagakizira ubwinji nabebembezi bamize nshonga egi bagigambireho. Our system, the water treatment plant, is small to match the ever-increasing demand that is growing every now and then. Betu n'abazire bashabirwe kurinda abana babo butatomerwa za moto ku mihanda ogwe bari kusherura mizi. Gasha kwa Sandeke William.